Zdravo narode, danas je na redu kviz. Kviz je trebao još odavno da se pojavi na mom kanalu, ali imala sam nekih tehničkih problema, to je sada rešeno i krećemo sa aktivnim snimanjem. Obećala sam ja tu još nešto i vezano za stripove, još ošta, tako da bit će u narednom periodu poprilično klipova na mom kanalu. Za kviz i dalje će mi pomagati moj dečko, on će odgovarati na pitanja, pošto kviz nema poente da se igra sam sa sobom. Za danas sam spremila 4 jezika da pogađam, pa ako ste i vi spremni, možemo da krenemo. On će pogađati jezike, pogađati i vi, pa mi pišite u komentarima da li ste pogodili brže od njega, koliko ste jezika pogodili, da li vam se dopadaju ovi kvizovi, da li da nastavim sa njima i tako dalje. Za prethodni video dobila sam povratnu informaciju da se nekima jako dopalo, zato snimam i ovaj drugi video o kvizu. Pa da krenemo. Mitre, jesi li spreman? Da. Odlično. Idemo, prvi jezik za pogađanje. Qin zemljang. Ni she fan le ma. She ni. Kineski. Da. Bravo. Mada pretpostavljala sam da će Mitru kviz biti lakši, pošto je on jako veliki ljubitelj kineskog. Idemo drugi jezik. Di dove sei? Buona giornata. Capisce? Italijanski. Naravno, da, italijanski, bravo. Narode, kako vi stojite, jer vam je lako za pogađanje, pišite u komentarima. Idemo sad na treći jezik. Kako se vikate? Zborivate li angliski? Samo malku? Može li da vežbam so vas? Makedonski. Da, ovo je makedonski, bravo. Sad idemo na četvrti jezik koji sam spremila. Mitar je odlično se pokazao u ovom kvizu. Zdrasti, аз се казавам Милена. Как се казаваш? Обичам te. Padam si po tebi. Jeste, bugarski. Ovdje sam namerno bila tako da je Mitar ovo razbio. Pogodio je sva 4 jezika, a ja sam namerno izabrala makedonski i bugarski zato što mnogi govori o tome kako su ta dva jezika toliko slična da su gotovo identična, a evo kod jedne osnovne stvari kada pitate ljude kako se zovu, oni to iskazuju drugačije. Znači u makedonskom bi bilo kako se vikate, dok bi u bugarskom bilo kak se kazvaš. Znači, to bi bilo kao kad bismo rekli da su bugarski i makedonski isti kao srpski, jer mi kažemo kako se zove, što su, dakle, primjera radi. Znači, na jednu prostu, jednostavnu, osnovnu rečenicu s kojom pitamo nekog kako se zove, pa vidimo razliku, tako da treba ipak dobrano razmisliti pre nego što proglasimo da su neka dva jezika identična, tako da s pravom možemo govoriti da su to dva različita jezika. Nadam se da vam se i ovaj kviz dopao, pišite mi u komentare, ako hoćete još ovakvih kvizova, tu sam da spremim nove jezičke kvizove. Ćao!